Duaramla MSC constituency along Sika Lak Thong Kep MLA ADS 2019-20 and Inkana Parman Pen Prek Jamandima Long Long Ikisom. Center for Ecology, Environment and Sustainable Development of Tata Institute of Social Science, Guwahati Off-Campus Assistant Professor Dr. Ritus Murmita Goswami SER B Star Award Kapajil. La Pen Dipu Medical College and Hospital along Se Chelangbom Ningkan ke Thom Rachiti Malso Rimjer Terang PF Han Kerab Dunji Han Kachanyuri. Karbi Anglong Penili Sarim Tiso, Nombir Tang Tom Penadrita. Karbi Anglong Autonomous Council Kaparlo, number 1, Dua Amla constituency, Arlo, Pregjama Dimlong Pomtarni, Nipai Cresi, Arni, Vaitalang So, MLA Dr. Mansing Rong PRI Dengpen, Sika Lak Thong Kep MLA ADS 2019-20 and Inkana Parman Pen Long Ekesam Birta Peranki, Jasoning Hip and Birtanang Pali. Long Ekesampona Dim Lake, Amdoba, Long Arluso Pimaratum Chingrum, Ahem Sikal Lak Po. Krokendang Motek Krokendang along Kulat Ahem Sika Lak Po Lapen Long Nai along Irupen Ipong Kichohi Tia along Sika Lak Kep Anparta Borgao along Kulat Ahem Sika Lak Kep and Panong Si Long Ekesom Padu Bangso scheme lake Amri Development Block Ahin Pensi Kimrang Ahin Lang Charidunpo Long Ekesom along Amri Development Block Chokomar JE Gram Sevak Rong Asarte Lapen BJP Klembang Lipson Biatum Chitong Dunpen Long Ekesom along RDP Dun. Center for Ecology, Environment and Sustainable Development of Tata Institute of Social Science, Guwahati, Off-Campus Assistant Professor Dr. Ritushmita Goswami Aphan non Head Department of Science and Technology and the Ministry of Science and Technology Hinpen. Science and Engineering Research Board Science and Technology Award for Research Award Kapajira Birta Non-Jong Perenke Jasoning Hipen Bitanang Pale. Dr. Ritushmita Goswami ke Dipu DC Colonia Maker Patmadhar Thakur Lapen Megha Prabha Thakur Amun Pilo. Dr. Goswami Acho Ritu Thakur ke North Eastern Region Institute of Water and Land Management Tejpura Long Assistant Professor lo. Dr. Ritushmita Goswami Aphan ke Damtang Paikuni Achiklo Nipai Inkoira Trok Arnisi SER B Star Award Pajir Ponlo. Suri Hini Ra Inkoi Ninkana Parman Bangkre Plia Tumaphan Kangwai Pontang Ateng Pen Lasonong E Alang Lipanta Pajir Ponlo Pusi Buta Ritunong. Nijang Karbi Anglong Mati Karbi Anglong ang Kangpen Abarim Nayarong Morabarong Taisilo Morabarong lake Nijang Karbi Anglong Chintong constituency Kaparlu Umlapher Pen Penang an kilometer dulang Kedamtang Matijong Nipai Captain Krehini Arni An Nithom Abaha Karbi Anglong Arlo Kedo Presbyterian Risonimso Amai Mati CPRNA Atumpen Morabaradaphan Kanghon Thip Pik Ajok Arni C Loka Charlie Kachihungji Aphan Cherok Togajai Mekodopon CPRNA Jalinbang Reverend Philip Hansi Monduli Ahemari Sar Imbator Dihen Rimbang Jovelrin Senar Umpanai High Secondary School Principal Vivian Longki Rongpi Serluti Mission School Headmaster Iliakam Rongpi CPRNA Evangelist Glenson Senar Lapen Umpanai a pastorate Ariso Jangatum Cherap Chetodun Pen Serluti Mission School along my Padupon Hala so jai mek along kachirong dun laki Karbi Anglong arlo ke duari so nimso tum chito dun morabarong piningan ingkan ke chukim penangan arta dutang lo lapen ove crazy an dutang lo pusi rong ame kartum pen pherang keng lo than bachini dun setami isi ningduk ni merlang bang ke morabarong along Karbi Anglong Autonomous Council pen lokachar li hem se kachilang hem mi lang kavi pen danglok ongdung avar sai kelong desi ki ong lokachar di ahem kavi jok penangan so maratum aphan nogong Sunitpur lapen kaprek adimalong lokachar li jap hansi sai jok jepen banghem chubi dunang loputa rongra tumpen than bachini kacheleng atwar kehenu thu ongke pherangke tumabitung ka humrida mahut along aching koi huya ke sungta chetongpon Kedamtang aningkan Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen arisang huatum mora bahawa waralong ka humria jai mek dengpon lo lasi alangli morab ara daphan kachechak tekang alam ke papleng len jepan uthot rakal tumpen kachung ripon padu West Karbi Anglong amri ha war pen pherangki pirateni pen nangilo birta Itum phana hir jumelo athe ke non ladak morab ha war lake itum chinilo Chinthong constituency longke one of the most backward area lo angitum mithang lewang posita ladak itum Karbi akhe atum aha war pen se do thi ladak e pang tok jai puanta velo
mane pu ikdun chot ponda banga khai tum kya velo bontame Karbi side delo apir thepen si Karbi atum se do thiblo don pharo atam lada ke do bontame lada ke do Karbi atum avar sai kave pena jok lapen ke development hai huya na thuben kave pena jok nile tum non CPRNA polo Central Presbyterian Sunim so mai penang humria hot nile tum chingjin su me an la pusana condition nile tum thek de kanglong oposi ka do ve pir the ke thek kre korte ingji ra to phan sar to phan andame tuning repeat kanglo jesamet la ke ladak tuwar bang ke umla per pen la punat ke bang tuwar a condition ka hinu la ke barla hut ke wang ma se bang non ning kring anta la pusi jenten polo mate bor asi nang ka pele la se la so puthak ne tum Central Presbyterian Sunim so mai pen council ke theke ding dom hanta morab hawar atwa phan tuning repeat kanglo labang so towar mesen pen semar pira etuma Karbi tum tan so se beha be parana thutame kapaching thurun je phan se Karbi Anglong hawar la puson se Karbi ara tum phobom lo bolote elitum ke khai ke chan ke jar ji kalelo ki thek kire ji kalelo elitum ke vir bom se puan se ka kita ban thum bon po lapen ke bang ajat hai hoi tum bang pa phrang bom tum bang towar gari motor seling phun tum ke pa phrang bom po ala bang so ko pa phrang on thek je phan ke jasamet lapu morab hawar tame jasamet ke towar lo akinang sot nei lo lase ki jutse apor pu thot tuning repeat lo towar bang selam pi pen it lapu education tame kiwan pi lapan ke towar me senwan pi lo pulte beha be parta nenga rong pen latum chuklem chudam long po ana chuklem chudam lo pulatang ke Karbi arat tame ladak Surya Karbi tum tame chengthor po posin iletum Central Presbyterian Risunim so mai pen tame iletum neng thelo namalam so por phan bitam mong tamosina comment ne ke nang le tume hemta kumat ne bang phua bang phi so that lo protang te ajo phirlo doai daro ki li ka sik sak dokok titima non pen ke nang le tum thang ta ma thanang le lo alon medical store ladak nang le tum long ji 24/7 mati ajo na lo stami doai long ponik po lasi humri tha Difu Medical College athengno Karbi Anglong long kicheng C 24/7 medical store Alon Medical Store. Visit the store now. Alon. Hurry up. Bokolia Electronic provides happy Christmas offer. LED TV, fridge, washing machine, solar battery, sound sets, home theater, sewing machine, sofa sets, iron belling, plastic furniture and many other electrics and electrical goods. Bokolia Electronics. For more information, contact 7002982944 and 9678040355. Valiant, conspicuous, courageous, eye-catching. Claret Beauty Parlor presents Style Icon 2021 for Mr., Miss, Mrs. and Kids. 24 January 2021 at Joycing Dolo Auditorium. Auditions will be started soon at Dimapur, Lumding, Hojai, Dongkai and Dipu. For more information, contact 6002534700. Style Icon 2021 presented by Claret Beauty Parlor.
Miss Karbi Anglong 2020 Mega Audition, 13 December 2020. For registration, log on to www.mrandmisskarbianglong.com. Mr. Miss and Kids Karbi Anglong events are also happening for the very first time. For more information, contact 8638902207. Miss Karbi Anglong 2020, presented by Kajirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society, sponsored by Copley Family Restaurant, Jubuhu Sport Launch, Atur Art Advertising, Dreams Corrector, Nitya Jyoti Opticals, co-powered by Sparks, The Ultimate Fire, Tokjir Cinema Production, Lazambi, Attitude Fashion Hub, and Meet and Eat Family Restaurant. Miss Karbi Anglong 2020, only on Kat Television's network. Karbi Nimrokom ng Plangsi, Jutang non Pupatheang. Karbi Kurus Arching Rumamay Ahin Pen, Sumsi so Karbi An Pen, Juar Klichu Pejo at Tum Anapan Lam Thepajini. Nanglitum Sumpong Doan Pen, Adamasar, Chuti Choter, Chihut Chiput, Juar Klichu Pejo, Angdeng Ang Hoi Haihuita, Bidi Sore Pen, Porom Puti Hai, Kerap Long Pondoji. Avora Krem Pen Chenglok, Kiso Kiun Ea Krong Haihuita, KKC Ahin Pen, Kilangpon Padupon Bomlo. Hem Maram, Oi Puti, Oi Pite, Oi Sumte, Oi Swaite, Oi Mente, Oi Nete. Hem Marnam, Hempu Arnam, Mukrang Arnam, Pirasinja Arnam. Dihin mo pit pithot birta long mangtulu Dipu Medical College and Hospital long se chelang bom paglong ka mahavar belukhat pen kilometer truck sinar keban kahelo 20 ar porong amekar sarsing terang pen rina tisopi atum asopi rimjer terang pi phan kerap kapajir pon apji phan chuniri rimjer terang pi ke amahang thek that pen niplian si reng mesen pen la so pir thelong do long chot non arta ningkan ki thom rachi tim an pleng etlo sitami abang arjon ame ke do theba jok rimjir terang pia duk do pik anlo ancha takali si alang liphan kalana apie potumta ki duk de rajok penang an aduk do ringtilo apie potum ki duk de rajok lapuan aningkan pen sitami si chelang pon in detlo doktor atuma phan mate doktor aphan karju pen duwai abang ki nam si ki hi kapat chupen apie potum lana bomlo sitami non anta miun edetlo lasi non adihu ki akhia dat do an chepadoi si Dipu Medical College and Hospital along se chelang pon bomlo alang litum ahem pen kachewan asap soveda tangka sitami igdetlo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen chenglok atum local MSC la pen ningki mi atum do anda alang litum phan kerap dunji aphan si jungri pon padu Pinya biota bangla pon seng tonik lo domi thakmi kurang thu